Oke guys, ini Torik jadi tukang 3 joki. Jadi anu guys, tukang beke 3 jokinya. Ini Singo Barong. Tampar dulu. Ya anon Pak Patra kadek ya. Gili Pak Patra. Matan ya. Socan aja. Tadi tuli. Bawa anu dulu apa nyaman le kosor dulu. Mata bandi Pak Patra mak buru be. Tak tahu nak le yang boleh gelak. Pelanggaran menuting juga. Waduh. Agili. Tak dopak tenang herun. Wis. Padat kalau nokok. Cuma baru ya. Sampai nokok butongan bendero, butongan nanti. Oh juga. Berarti ini ke judulan Wak. Judul Singo Barong bakit kembali cak mungkin. Biasan Singo Barong mun ngetren ke sakoni, Pak. Ini ka pusak boleh ni kah? Oh, jalan lintasan. Bakit kembali. Biasan sakoni pengikut ni Pak. Oh. Mun ngetren ka apa pusak boleh. Oke. Asa. Oke ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti Facebook Harapan Sapi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.